Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat ki bakong san mentara sni kilong. Pu kajing rakhi ya kajing dap san pusau senam kajing yo ya Jylla bapura ka Meghalaya. Da kajaka syong di jingde bapaka penshna ka sorkar riginong di madan bajudan Hajan Civil Hospital. Banum jia ka basngausi kentu ka KSU Delhi unit ya ki Samla ban bishar benya ya ka kam shwa ban trei shabat ban ma jing e ka jakari khun swet hamau smai klem yo jingerap shu na ka DCP. Bat mentang ini apai syaki Khubor ki bakham benya. Ha ka sngi ba Jylla Meghalaya kala rakhe ya ka Meghalaya de ka basan pusau snam nadu bakalayo ya ka Jylla bapura. Ha ka we na kini ka jing rakhe ka bangila sakhi kade ka jing rakhe ha East Khasi Hills district kabala penlong da ka district administration lingba ka deputy commissioner kabala wan ban shim bentalang rengkat kinoya lam shnong lambat kinoya lam balang ki bor district nadu ka deputy commissioner kong RM kurba ki magistrate kentup ya upada Richard Majau ubala yalam ha ki jingduai kerpang ya ka Jylla lambat kiwe Hadin balawai ke Jylla habaya kran bat ke deputy commissioner ka kong RM kurba. Kala pentip ba ke Jylla hakini kisan pusau senam. Kala sedang ban kiu haki babun ki kena kila sedang ban shim ya kilat kilenti ki ba ka sorkar ka ai lengba kilat sengkam sengjam lembat kiwe. Bat kala kentu ya kiwe bat ki Samla ban wan syakmat ban shim ya kilat kilenti ba ai ka sorkar namar kumba kalong menta ka sorkar ka ai bun ki jingarap kum naki bang lambat kiwe. Hakani kasngi ka DC kala pentip ru ba ka Jylla kala yo ru ya ka award habaya day bat ka jing penkre ya ka election ka bala tip kum ka election management award. Ai ku beri di bawah dia dan aku mengenal banyak sih yang dia roy apa stage ni bro dia harga beri berkat roy apa apa kat district ni Milayo ini kabani kong ay kajing bun jam di long sang kita nak kio kita pau dan kita sikit bagi ay beri kajing wanda ini kan nama gabungan dari betul tu akan yang kayo kakon marba ni siapa pun nak jadi kita sini ka kabu baka ay kasabta kabiyete bagin entrepreneur te mikit pok ikin lang bagin ang mipon kumta na one sakman ibon na kiski manta ki bank do manta ki bon ki program ni ekran pang ke government achievements batawa way ni ilat yo kan bon ke Shillong tang bagin hap benyawat benya ai bidon naman manta ka hotel kapte invite ki kena ini bapak azekam habis bono ka lain tu dua nam spesifik kenu bono menta kalau itu ikina ku baslon ba kristom criminal inki makan di daladi mo dia sebagai kena yang sports ni ibon di kena ka government ka encouragement ha dan ki board is na balalai gibon di kena kemyo ki scholarship Dray menta ni kena belapau ki bala yo ki recognition ya ki scholarship ka don so ni yo ka kani ka ai kata ka all round development kamde tang ya ka institution the individual ka bon ha ki ini kila ban yo benar support iki mo nang ta padang hai ke be de bekas sukasan ni yo ihi menta ka tuganis nam ka region ka syong suk syong san ka peni ka growth mal apa ni syong suk syong san ka peni ka dan ka development ka dan ka jing bun jang pai pa ka be de company ya company masima ki syong kaul ne ka po ka ri ka ku wei ka kum ka government kita hinga snow pang ay play baro but ni kita hinang ni sukmat kalong enangi nama ngilong ka state ka ba 100% kini kena between the age 45 below so ngide ka state ka ba kena ba tingidan kamban shim ka bu kena abroad ba kin pay bikin course school in
balik ke hendak pergi jemput dia kumpul kita nak kalau ada kata compulsory education so kini sim ka boleh kata ikan tu ikan make paru kan penhe pensan pun haka akor ka buram kumbalong ni kasi mitip Hadin ba nakapor siya kapor baki pat ba kilaut lanam ya ka jingthut ka yat ka yeng na ki jingdon ki nongdi jingdi harut surok halanti yat kejat hakibenta ka civil hospital Shillong. Henry kalalong pat ka jing sngo tenat ya ki nong yat nong yeng hakanika sien ka bamenta namar na kalyang ka sorkar Jylla kala trei shitom kat bala ban penkulut ya ki lenti yat jong ki pat ba da ka baya le ban wengno ya ki nongdi jingdi harut surok. Bada ka basna pat yaki daki dukan ki ba khambha haplau jong ka office jong ka PWD kani ka jingle jong ka sorkar Jylla kala pensuk ki nong yat nong yeng bat ru kala pen aram ki nong di jingde hakaba kila lait na uslap par kal air namar kat kum ka jing sakhi unong lum khubor ka jaka bala ai da ka sorkar kalong ka ba ibyang Kajing penkenria jong ka sorkar Jylla kadai haka step jong ka arpuai tarik Kyllalyngkot 8,000 arpun riu ka badai artar ka sngi ba ka Jylla kala yo ka Jylla bapura na kajing sensyar ka asam. Khasi Students Union KSU Delhi Unit kalayo pediang ya kajing ya kerpat jingerap distress call nakawe ka khna kanthe na Meghalaya kabala pentip baka para jongka ka batrei ha Delhi kala sha thombor bat sha sho hakikat tu kat ningut kishenrang ha ka jakasa jongka hadin balayo ya kani ka jingtip ka KSU Delhi Unit kala pentip sha ka SPU NER bat rengkat bat kipulit Kamalvia Nagar kila poi syakatei ke jaka bat lala ban pelaj im yakana kani ke jaka. Katkum ke jingya thu jo unong syak keno ula ong ba kani ke kena kentei kala shim pisa na u bat ula lej ke jaka sa jongka namar ba kala kentat ban penpai pat ya ke pisa. Henrei kani ke kena kentei kala ya thu haki pulit bat kala ong ba namar ba kala kentat ban rung syakakam kayimet. Badai nakani kadau bakal syak thombor hakitei kibrio. Unong syak keno bat kanong syak thombor kidon hakajing kmi jong ki pulit. Ka union kadang trei rengkat bat kibor badai pet ban pentikna baya ka kena en pa biang syayeng hadien baladab baro ki jingdan kam jong ka an. Ka KSU Delhi Unit kala kerpat ya ka sorkar bakan shimkhia ya ki senjam ki bateng ban khangla de kum kini ki jingja hakipor ban wan bat lakenturu ekipat ba khamtam ekitu ki bawat kam ba kin penshisha bahaya baro ki jingtip bat ki jing ya tho shwa ban net tresha bar jong ka Jylla
बुलाओ उनसे पूछो कौन कर रहा है उन्हें पूछो मैडम आज बात करिए इनसे आप बताओगे मेरे को बोलूंगा Khubor arsitek mestiak nilayo ajeng pentip na iwi ikom na Shillong iba kerpat ini ban yarap iparajung i namar bagi don kita kisenrang haying ju iparajung i kibungut ban syok bandat i te mestinya otak ajeng tip hi marmar na kalian jong ke SU Delhi unit kila afon ya ka Delhi Police North East na ka Delhi Police North East nila pentip ya ka Police Station Malganagar Button Cut nila elek wat ya kata cakar Te dan nila ya wat kum tu hadin shting kenta so minute ini salap ya kejaka. Mersen lap kejaka ngi derung support ngi iba kidon kita kisenrang anta haying ju i bang ipet ya ka condition jong i kam ilong shu la dan ha ka critical condition ila sha bitu hi bila sha sho ha kita ki brio. Te kum tang nila alam ki police station anda la police station ka investigation ba bo ong tu brio ning kong ta kadai ba kampisa kadai ba isim pisa na u di takadaw ba impan pai sa show hindi dala investigate pa hadin lai sa kunta ngin sa tip ya ka jing siya ba ini kong iwan sa Delhi bantray ya kaway kakam hindi dala po sinipat isapan nga hikam auria di uniusin rang utaw ba show i uday ba penyat kita hikam auria la ni ba penyat ya ta ka brothel ban show no di namar ba imtre bentray kita hikam insa sya show bisa penyap ulak mu hiban penyap udah supit mengite di ya kita kisenrang kila dan ha custody jong pulit kita ikan teru idan ha custody jong pulit mental la alam medical ye di tengi ni lalap barabor bakla aja bunsin kong kiri kam tengi kerpan nakseng kamtam ya ka सरकार बकत की क्या है कि कम ni kerpat ki pai baru ba shoba fin wan sha Delhi la ne shoba fin mi shabar fin tre kanu kam the wat jing tip ha the wat sani bha da lep ha ki research man chu wan lemgur tum man chu oi fi wan tre sha Delhi wan shed fin yo lai po sa ko jar kam long ta phyak wat ha ka kam ayu kata manu ba ai kam fi ha e fin sa ka biang ne em ni na ka seng ni don hang ne ni kloi banyarap e fi Shumata dan kanu kam fiwan kam fiwan train fiwan pule nagaseng ni don ringkat bed ni don ringkat banyarap ipi di tangkata hi filpai pada bikin kam husiar kenang bikin kini jinja kinumja Halor ka jingya kendu jing e ka jakari khun swet ka badon hamaus mai bala penya da ka balang Presbyterian ka bala tip kum ka borsing sim children's home ban siu ya ka bai nong tre jengki staff ki bapet bakmi ya kate ka jakari khun swet nakaliang ka hinyaw trap National Youth Front HNYF Southeast Sora Circle haka arphuai tarik Kyllalyngkot arhajar arpun riu kalalet ban ya kendu ya ki bor penya jengka District Child Protection ban kentu ban petlem ya ka jingya kendu jing e jengki hadin baladap ban ya kendu bat ki bor jengka District Child Protection haka jingya keren bat kilat pathai Khubor nakaliang unong ai ktien ka seng ula pentip ban nakaliang ka district kaladap ban pen itu ya katei ka jakari khun swet bat kaladap ru ban pha shaka ministry henrei kila pentip ba ka juba ba ki yo na ka ministry ka long ba kamla shu ban pediang ya ki NGO ki ba penya ya ki bari khun swet ban ai jingaram lait no tang ki bala register hakasnam 8000 khat ar shapo ni po child protection ha kabaya tay bat ketika Phoenix kabanan na po maus mai keja kerikun suat hang ti ha kabang yok pani kendu Miss Madam ML Warjri tiana kaliang jong i bangila na kaliang juga seng ngi kwa ba ngin kentu mo ha kabaya tay nakanika district child protection ha kabaya tay ba kata keja kerikun suat hang ti po maus mai ya kabang layo ya kejingnya keren ba ini ML Warjri di badai pay di kami hang ni ba lembaga ni ka district child protection ka jing ka juba na i kalong ba ya kan ni kila dep pha chapo kila recommend ha ka ba dai ba ka thi ka jakari konsulat po maus mai ba kila pha chapo ka ministry ten kali ka ministry ka juba kolong ba ki Samla shu ban pediang yakini ki NGO
kiba dipek dikmi kini ki orphanage kumpi perti kepada nama Osmai namar ki kini ki bala register house nam hajar hadrib kini ki kibat mai temut kebab keban ke ministry kiba pediang kadai betang ya usnam hajar kan asharum tena kalian jong iru ila ai ka jupa ba keladon ke jingya keren baka state government hakapa dulu pan yo kala keliti ban yarap ke kini ki prateli kimat kiba nakaliang jong kecil ka jakarikan suat apa mau semua kila bu hang dia ki prateli mat de ka bakongsan ka ba ngir miskwa ban kentu ya ka sarkar bahkan Thailand ki khmat hakabaya dei bakini ki jakarikan suat ka badan hang tia apa mau semua nakabenta ka jingkwa ka jongki kala da kini ki prateli kimat ki bala kadau hang ni la da ki kim urlong mereka berkongsan ke bagi kuat ke bawah hakabaya dei ke salari jong ke staff kata ke bangila ya keren badi postor bare hang ti hapor bekaseng kali ban ya kendu ban balik jengok ya ki konsuat hang ti ten nakaliang jungi kaseng ngisau ban kentu ya ke surka ba kasngau ba kumya kini ke jaka ki ba kini ki hendru balang kila long kila kersyan la sibun telikisnam la along kumpa sipau telikisnam kila kersyan kat kumka jing aji dipte tingis ngau baka sarkar ga de ban pei kmat ban nakaliang kasem ngisalek ban ya kenduk yau ada baisar badai pei ya ke social welfare ba poleng do ban nakta ondang layo ya kajing pensyai na i nakaliang kasem ngisabu ka appointment direct ya UCM ubadai konrad sangma ubadai pei dikmi ya kani ka child protection ya kini ke social welfare hakabaya dei bat kati kamosmai ke badan hakajaka jungi yang tia tain sora ki kimat hang ti kalau ke bandingkong ke bagi keren capang ke maintenance ke bayar dei bat ki kajing bam ki kajing bam ki kena nata ki dawai nata ki jan ki nep moh ka baar ka dei ke bagi batai kum ya ki jing tia ya kini ki mattress ya kini ki sangkli ki blanket kumta teter kini ki dei ki bagi ai kajing ken ke bamala usnem moh na ka jingyap uwe ukhna ubakam ma ude ukhna ubalangop hagi jing di drop hagi benta jong ka muda man haka arphulai tarik unai wing arhajar arpusan bat baladon ru ka jing keno baka jingyap jong u ka deina mar ka jing sha sho ha uwe unong yalam ka nyau tribute council HYC uba Isaac Basayomot kala penlong pad deki pulit jong ka Sardar police station haka step jong ka arphway tarik Kyllalyngkot arhajar arpun riu ban khot hajir ya uba Isaac Basayomot ha Sardar police station ban tokit benia halor katei ka jingja hadin baladap syakhot hajir habakran chakila pathai Khubor na kalyang jo uba Isaac Basayomot ulaong baka jing syakhot hajir jong u kadei namar kidon kibriu kiba bishni ya ka jing khanra drop ka HYC bat don ki bala penbor ya kata kalong hieng ban keno badai mau ubala bom yap ya ukhun jongki nalor kata ulaong ru baka kerteng jong u haka jing shisha kam Samla don haka FIR henrei ula lej ban jubab ya ka jing shisha hakmat ki pulit Zak pila matalami kay kadaw jing sakhot jing pisa ni sapo kajing sakhot jong am tak singa ni kade halor kajing kadang kajing ap nungui khona beri rok sadik FIR kam Samla dan ka kajing mention yangi dari kidan bat ki beri ba la malong bat benset ni bisni kam ka bani ni trai de ki keno ni ba ngila ngidei mangi ba dan benta dari de awan ni menta ilai la kali da po kulit ai dari kamdon kum kata kai ba nakaliang joni ka sang dan benta ta kai so ni ban bom yap na tapi kem kili pa iki kay kadaw bala ka kerteng jing pi sam don pa apa lagi khot pa dei pi dan kibri ki banadin ba kimshot ya kata kalong yeng banong bangi dei mangi ba dan benta ni kam menu ta kajia menu ta kajing sakbom ta kana kali ka arpulai tarik November bat uklat aka sautorik Desember ko nazar ustad usabam he kini mudah tik kay mentah bak pilit kiyong am nakaliang pulit te ula khat ula nakaliang ju wang tip ni yimde kibri golom tan dari man bangile nono ngile da bisa bet yimde bale na kadian bangin bom madu pada du ta kam sem dan dia nakaliang pulit wang ba pendapat dia formality sebawan ha yu kan bagian de kibri wang bangin ni dan pertama ngi kan kita lagi beri di busong masak se kidi ki basa ni ki sedi ki jan ni dengan kuat ben bau teng soki
Soalnya kesan feel ya kedua ni Miki. Nak kalian keseng sa ni habli pun kedua iki ban keren dah. Cukup tunggu deh. Kue ngi ko apan pau ni kalong ba. Oh ya kajing yap tung breu. Kalau saya kam tadi nak kajing show. Breu bodi drop saya bon kajing pang di stong ibadah kamet ngimtip. Kadau ba kajing yap hadu matang ngimtip di pasai sim la yathu ru. Di ban syukno ban syong ba seng kedon kti hang ta gi khot ng seng kedon kti kajing syak penyap tung kajing syak show yung kena kalong ke bakla ber ke dalam bakla. Ngi sotu syai ba kani kajing harap yung gibreu ya kaseng. Kadai nak dau ba kaseng la tri borba bah hagi ni por bala dep hagi menai ni slam bala dep ba yele persya rocks ubala khta ya ka jai breu ko jongi ki imlang salang ki longying ki samla ki jongi. Tina ka lang kaseng in ai ka ni ka message ke ba clear ba kaseng kanum sange ya kajing krat rocks ndrai kanile persya rocks kat ba ngila hi nak bor ka jongi bat ngi boru kajing maham iki breu ki bamlien ban le kum gini kam bakaseng kanum song klikiti kin le hi le kam ka bangi kum kaseng ngila ban le Kum yung kaseng ka priang habaya ka FIR ka haba po ka FIR kam siyam ladon ka kerteng henry ban susngap ya kata ka bavali kum no pi priang ya em ho ngim ya kata ngim pediang rei ka dei pat gerukom yungi ba namar bangim simladon ti ni kam ikloy ban wan pada kulit khot yangi ban kli jing kli rei ka Shillong ba tada ki breu ki pharep de kata kaya la ka jong kani kajing syak keno deh hatu kan syukut tang kata kajing wise temen na pindan na kajong ka bentang Midan na kajong kalenti ban le ti ya kata ngin sa pentip ipi ya ka ba mentahi kala syukut kuning iwan ni ban ai ya ka jubab ka ba kulit kuli ka jubaru ka syai ba kiru ki suthu syai ba kaseng kam simladon bentai ya kani ka kam dari tang kajing pharep kajing pentropia bat le se ka dei kajing nong ka kam ka ban tani kaseng sedin le se ka dei kajing tenjuru ka kaseng ba lakum kini kam ki wan le se ngi kum kaseng in randin dari kam long kum ta bat nang ni sekemat kam jong kaseng ban khanrai rocks iking snil godang ne po sor Shillong hakini than yudu than persejar ngindang le kita kam hatu pin ai nem no ka ezhar pada persa ikri khamtam la pen thobria ya ka kerteng kaseng bat ban tan ru ibri som ka pulis ala da kam ka syak lenti ban le am tangin sale ta Atau ki pulak kira kami no bedam tin nyap khana. hadu mentangin padio jing tip e bangin kam ta Badak itu ki khubor ngilapoi syaka bakun. Tar hadu bangin dia syambiang kublai shibun.